Kani gadega Pati CCTV. Kaseng New Trap Youth Council Shillong City. Hakakat New Trek mentau benai leber kala aji ram da kapisa ye wei na pedeng kilangut kirang ilek kai kickboxing jong kejela upen syai mauri uban ne chap pentebet haka coaching kam ke bakat wesngi ke banlong hapune. Hakane kesngi ke HYC kala aji rap khat arajar tingka syau ni orang ilek kai. Nakaleng ke HYC ke baledon lang hakane kesngi kentop yu Presiden Usamla Frankie Karumnoy Vice President Usamla John Lingdo baru Environmental Secretary Usamla Wan Person. Usamla pensyai mauri unek yesim mentah hakani ke coaching camp hapune. Kebalong ru kum kejing pen krea jong ke India ke ban yesim mentah hak Asian Kickboxing Championship ke banlong hau benai yong mentah usnam ha Turkmenistan. Upensyai udai kun ikong dona mauri nakadong lum dorbar rum upper lumpering. Bat haduk mentah loyo ban yesim mentah haki sautuli ke lempung ilekai ke balalong sebar ke jela. Bat hakini kejing kun haus nam arjar kat lai ha Kolkata ula job ya ketak kemarnong. Bat kumju hau arjar kat sa hapune. Hakajeng kon ke balalong hanong ba Delhi mentaus nam mula job ya ketak maksiar. Kani ke kenhon hapo kejelam jong ba Doni Rani Presiden ke Meghalaya Association of Kickboxing Organization kalami nakani kenong ba haka arpo trik mentau benai benet capune. Sedang sedang ban practice ban untuk saya biar untuk sedang biang ban kai sedang biang ban ya kan mengasal ikan machine bentar saja state level untuk nak state level masih selek pada nasional ke fast nasional ke pengalih kita ada apa jarkan dan untuk masa sedang biang masa nak continue jadi untuk kerja menggunakan dapat banyak berkuat rasanya mungkin tengah berlalu dan untuk masuk melapian dia tengah sedang yang kena praktis tengah ini kita harus kita coba gini ilmu yang sementara tak internasional harus kita penasmen agar tinggi dalam perang khasana baru way benar buat mana khasana. Kani gadega Pati CCTV.